Sinibingelele babukeli balandeli bale channel. Ngicabanga ukuthi isihloko lesitawukhuluma ngaso manje sihloko sekuthi i-team ledlalako egrounding nibekise njengana i-team beyidlala elive sihlangu lesincane sidlala sashaya 7-0 lelinye live besidlala nalo emidlalweni welibhola. So lokho kusho ukuthi ke masilive kumele sisebenze as a team noma singemaswati kumele sisebenze as a team. I-team le defender kakhulu igcina idliwe, kumele na i-team idlala idefende iphinde ishaye amagoli. Lokho ngicondza ukuthi uhulumende wethu wezinkundla kumele ayekele ukudefenda kuphela, kumele adefende aphinde ahambe ashaye amagoli. Lokho kuyonda ukuthi liveke liyembili nanga ke amagoli. Masikhuluma ngamagoli kuhulumende, kumele uhulumende ayenesiqiniseko ukuthi emakhaya imigwaqo yakhona mihle, emaklinikhi ethu ayasebenza, ikolo liya-operate kahle. Lokuthi emandi sinawo lemakhaya singemaswati. Sibuke tonke letinkinga ngoba nasikhuluma ngelive lisime kakhulu etinkundleni emakhaya. Ngiko ke sithi sibusa ngohulumende wezinkundla. Kodwa nasingahluleka kwakho umgwaqo senguhulumende kudzingele sive sona ngekwazi sihambe siyokulungisela imigwaqo lena sende emablock. Lokho kusho ukuthi ligoli ngenteka lishawe sitha isiwine sitha. Nabe sifuna ukuthi lo hulumende wezinkundla simprotect, asebenze as a team njengalesihlambu engikhuluma ngaso. Sishaya amagoli sibe stiff, singaphe defender nje senda kahle senda no. Asishaya amagoli sive sidzinga imigwaqo lemakhaya, sidzinga kuba nemali elahlobile, sidzinga kuba nagezi. Umsebenzi wahulumende lo. Kodwa langasuka thini siyothenga diesel siyothwayela imigwaqo. Lokho kusimisa kabe kakhulu silive. Kumele ende make sure uhulumende ukuthi isive sakhe lokhu lekumele akwende alungise i-cash flow uhulumende even live libe nayo imali le-circulating. La kudzinga abhadale khona abhadale in time. La lokho kuvula emathuba emisebenzi. At least ngenyanga kumele kube nayo noma 15 million lo circulating even. Abhadale izikweleti takhe nalapha kuhole bogogo. Lokho kwenta ukuthi cash flow even kude ke umuntu lotawunaka lomunye besola asuphe emgwaqweni ngoba wonke umuntu ulungisa la tawulala kudlile. Iqiniso nyalo leti market letiningi bomake bavalile ngoba kude imali, there is no cash flow. So ngumsebenzi weparlamente ke leyo ke nahulumende lilesamkhetha ukuthi abuke lokho ukuthi cash flow even imali ya circulator yini. Lokho kuyonda ukuthi i-movement yemali even ne-movement yebantu, bantu behle benyuka bayititolo baye emadolobheni bayothenga bendelo uyakhona ke naye kukwele kumthelo. Ngemagoli ke lawo kumele awende uhulumende angaphe defender nje akashaya amagoli uhulumende. Sitawubona siyawina 7-0 kuleyo team leyobe kudlalwa nayo. Sengizothi asisebenze as a team silive. Singathi nje sinetinkinga. Uhulumende akasukume ashaye emagoli. Sive sakhe lemakhaya asakhele imigwaqo, asilungisele emande, asilungisele bogezi. Lokho ngemagoli ke lesive siwagadzile kuhulumende. Enesikwati ukuthi nasikhuluma ngemabutho letemhlangeni letayisekwaneni achamuka le emakhaya etinkundleni la kumele khona imigwaqo yakhona ibonakala ukuthi sinahulumende. So hawo libutho liyakhula ke nahulumende wezinkundla. Wena nasitaphe kulibala siphe defend takhenza sikulenkulu inkinga. Uhulumende akashaya amagoli. Lokho kuyonda ukuthi live libe nekuthula sichubekele embili uhulumende wezinkundla abantu abamthanda. Ngumbono wami lo, nawe ungabeka kwakho umbono. Amen.